Mi se pripremili ranije, zato je raspon žut, inače bi trebalo biti To je bez drugi boje. eksperiment. Da. It's another one. Will This it? is the third Treći. experiment. Okay, is it a long one? Je dug. Ne. Okay, perfect. Ovdje smo Where najprije rastvorili natrium hidroksid. the mix has been prepared in advance. We have protein, potassium, Hidroksid. peroxide. Yeah. Is it Oh, correct? probably hydroxide, right? Hydroxide, yeah. Oh, okay. KOH, right? Okay. Sorry. Više to je. Da, zatim smo My dodali, chemistry knowledge is- zatim smo dodali glukozu i Okay. onda smo dodali metilinsko plavo i onda desila se oksidoredukciona reakcija. Again, we're going to have the oxygen extracted from the mix. Am I right? No? Dodali smo glukozu, zato smo dodali metilinsko plavo i tu će se desiti oksidoredukciona reakcija. Što će se desiti? Metilinsko plavo će se redukovati i onda će se obezbojiti. Methylene blue, something like that. Are you familiar with? Yeah, methylene blue, it's an indicator, yes. I glukoza će se oksidovati u D-glukoznu kiselinu. I The onda, glucoses will be transformed to some kind of an acid i onda kada promućkamo, after the mixing. obojit će se u plavu It boju, changes zato into blue color. će se kiseonik utopiti i ponovo će se oksidovati metilinsko plavo. So the oxygen will be dissolved, and again the blue compound will Se be. vidi. I poslije nekog vremena će se opet obezbojiti. And after a while, it will be discolored again. Sad ovdje imamo neki drugi eksperiment. And if there are more, can we do them after, just so we don't fall